Karbi Prime da Birta long pen kato kavya phantame kardom na pajuriklo. Tangte pini Karbi Prime da Birta arjuitha. Pinini phai inauguration anerlo por phai hinia por malong dilai police atum aron re ben kewan akobe akren dilai to war krong thomalong kinetun long kaching nang check atum amen laki Rajirul Hussain laben Raju Hussain pusi pangthek pon alang ni tum labang so akobe akren kewan laki khat khati pen pusi police atum aphan chethan pon ai fel sabo oi kile dhora khaise kosan kyo dhore se ko ha Korporani se supari ha Kotkoti purani se kimana ni se supari dukan hai kor lobo asle kor lobo manja sob manjate lobo kejon aise नाम के हाँ तो नाम के नाजुर राजू हुसैन घर कोट कोट रुपुई তোর ঘর কোট দবকা Kachingnang chek abang phu atum laben kowe akren abangke bang circuit ando hem konglong number laki AS01EP 9138 no namad dilai police atum chipari deng ponsi ahogalam kelong chepan arju pon bomlang pusi birta nang pachini hanjang lang soben bisnu lekthek report card news Net la pen JEE asat lang ke tok dunji ning ke hang arisu ejang atuma phan panong si manja along binong coaching center kangpupon pini ni phai inauguration arni ada por phai sir kepra achitim apor pen change your dreams and we are here to help you pu athe pn ponsi Karbi anglong arisu ejang lokachorli amoke misen ang thekelong ji aphan pura Assam Gaurav Award binong teron pen binong coaching center dipu manja atowar pi adung het along kangpupon abirta nangle Assam Gaurav Award and Education, Mr. Binong Tiron. At the very outset, I am very much happy to know that under the initiative of Mr. Binong Tiron, a reliable and affordable coaching center has come up in Manja, which will be immensely benefit the aspiring student. As we all know, education is the key to unlock the dreams. Many of you would be dreaming of becoming a doctor or engineer, especially who are coming to get this coaching in NEET and JEE. So today, with the initiative of Mr. Binong Tiron, I am hopeful that you will all receive the right guidance and support to realize your dreams and aspirations. Lasso along KCEM in church Richard Tokbi Arideng Pensi in Puponwo. Lason si Karbi anglong along ke net lapen JEE coaching center mate kachorli adim ke kecheng silang lapen kado kawe bang phoke baphan net lapen JEE kachorli our side long ponji pusi coaching center rahem phu mate Assam Gaurav Award binong teron pen therangke karju ponahut nang thandu niarni bake ning arong pik mate ning arni kemi pusi hok kon lo athe pini da binong coaching center dame Nilisi honor lo, ben kita meet lapen JEE coaching center dami untuk ponik lo, ben kita aluhi aman pen chief guest aman pen aja tangdom itu coaching online education ini macam hari Richard Talk bi pen itu dah inauguration bang kupon lo, ben kita alang li dami suri kecuro bajir lo, athe alang li dah apor ateng pen angkali dan pen ini tuh pan hir jumi dami nanti curo lo alang li Richard
Sarah ki hai pantame kinili kopia join ni sidak Binong coaching center bi pon koknang ko ke athe lalo je nitum Karbi long risoi jang tu kenang an risoi jang ke need mate JW coaching center aning ki hang do pick ke medical bate engineering aning ki hang do power fit tame penang an da Karbi risoi jang do financial kabi pena job akhilo tame Guwahati tame Jorhat tame ada sabtu financial capital job admission mate Charlie Binong lidat sikyo asi laso nili laso matha si nili laso coaching center bangke kupon ikno Kaching hon asam garaf awadi educationist Mr. Binong Tiron alang li fana kirup ilo alang li Binong coaching center kang kupon tek pen uthon li fan sami chief guest ai sam ni fan haksi especially la NET la pen JE aso patha class 11 la pen 12 standard student la tu fan that is a future that doctor la pen engineer ke man tek ti apon aso fan ke man tha la pen alang ni present a faculty that do la pen uthon la high student la tu fan manja hawa long so coaching center Karbiang long da so coaching center avila puta joklang setami alangli son kematha community dam quality education ke wan thek dia fan alangli la son ke claim thek upon ni akiru pilo alang very young and energetic nega kada alangli fan akiru si pitulo Bangso coaching center along Charlie Ponlong Ji lake net and JAE lapen anperta indeng ke baphan science mathematics social science Hindi anperta class 11 lapen class 12 aphan physics chemistry biology mathematics Kacharli Avarsai Longponpo Mayalong KCEM in charge Richard Tokbi, Assistant Professor Maggie Katharpi, WKSA Maypi, Bulet Bepi, Mountaineering Assam Gaurav Award, Khorsing Terang, KSA Dipu District Committee Secretary Sona Singh Rongpi, Lapen Anparta Penang An, Manpeng Kidoatum Chetong Dunsi, Coaching Center Kangpua Mayalong, RDP Dut. Prang si bangke kiro pipar piglo labang so coaching center kang kupon putha ka bangke lalo josmet pet nili no nomad ke thek long bangke ili tum Karbi ang long is vesa bangke ili tum la so sai bang kompik lang basi dak manja long bangke kitchen silo kang kupon basi kato ko be alangli ke ino chipaduk pig bang pu laben sam gora board chitabli ke long bang pu lo basi josmet pet la puson our saibang ilitum quality education bang se wanang ji pulo tangte ilitum kapaprang nang ji bang dupiklang posil ase along tin setame lon dak manja lo posi di kursi tame ma bukulia kape kadin same kang kupon ba kanang sos ilitum Kacharli also marpan bini jong silawang so our sai pipon lu pulo tangte ilitum aprang ken kamachi george kon ba der de lalo so smetet bang ni chi hekpen kitan pon ji Binong coaching center bini kodimo ilaben ilitum churu nangji jasamet Assam Gaurav Awardee Dr. Binong Tiron alang ni si Japon lo cepahin kupor lo laben muni tumhan pangrum si hanban pi hanban pudung han pangrum si tabang so coaching center pangcheng kodimo lagi bini bendo nasi lapuson dorkisu Kacharli lo ngadim kelong pon ke dak manja along kedo naran atuk setami churu parpik nangji la puson thak si manja chot kali de si adungara aku buat dipu kuno adungara itu setami churu nangji endike need la penji double e coaching mate Kacharli long adin ke la ke dak yang khang si lo ke chensi my dear friends and all the students Tang tipini Karbi prime time biota bangke kangtonik long kadoka vitame 2 me thak me kurwang tho